Okay, we're back with the second set. Apo, kita talagang the diferensya da gito'y internet. Hanlang da ito'y Facebook tatay, pati da ito'y Globe connection mi apo. Apo, pasensya na kita gwibuya kada kami iti YouTube. No, agsubli-subli kami apo iti ere. Agidab, doon ko nagadamanan. Basta nga talaga tibiyag, nataduma na limpyo, nataduma ay kataan. Gapo siguro ito nakadatutin, nakakonect itat na kaniton. Kaya ito tuloy may tagbasa ka tagiti mga blaaw kung na ito ay anak ko nga ni Mabi. Tatay, kung na nakikinig kami dito sa ni Tatom Pogi dito sa St. James Batal. Sobrang tuwang-tuwa po kami sa sisiwit na song ninyo. First time to hear that. Sabi niya, sana isa pa, more power FDD, sabi niya. Tatanda lamang nga po, nababayagan nga sonata data. Sa dirabiin namin 57 ta nga impakanta kanya mi dito. Kuna na pa dito yung text message na impanggal daw yung Manong June kan JM Kablaawan Dakman nga adalata nga dumdumngeg dito programa yo ti pagayam yo ninyo de la Cruz iti San Miguel Ramon Isabela. Ay. Apo tapos simong ba dito sa phone ko. Anyway, dagiti sumalsali apo nga agte-text kanya ham isalasali apo. Iti laang kasali dagitay agte-text ito official text line me. So hanggang nyo pa yung alain yun. 0915-071-3686. Okay, once again, 0915-071-3686. Ito about the official text line. Dito kailangan mabaling ag-text no kayo isumungbat kada kita idat-datlag nga sonata. Balong bumasa ka pa eh. Berkata dili-dilit ko kaya namin nagpa config saja. Di text line ko na good afternoon Kuya John and Jem, pakibati nga po mga kasama. Ano yung pagtawag kayo? Mga kasama ko dito laundry na sina Ate Menchi, Mark, Ate Sally habang nagpapahinga. Request ko nga po yung arak. Thanks po Fidel po ng Malapat Cordon. Kablao ko man Sir John ni Lolo paran nga madamang agdingding ti programa yo tinagkablao kulas. Ano naman? Naimbangal daw karuba greet ko man Aliaga family dito ya Wigan Cordon. Request ko man tay Tikka. It's me Marcela Cerezo. Ano pananan? Ayan na dyan Texan. Ano? Naimbangal malamang kal pakablao man di kita gobra dito Domingo. Tanay bus kano kortadan orical paspelang sweldo bodega batal. Thank you. Wow, ay kilalingin nyo sa tumiskarte. Dali ka nga talaga ti agubra. Iso nga dapat mangibati kayo apo. Ti panginal daw yaw. May sabi nga sunata ti sagot may ngarod. Nay, nakantakat tayo din ah. Nakantam ta tayan? Yes. Oy, sa baliwan ta ngarod balong. Kung kumang panunot. Agur ka. Ate manlaengan medyo kurkursonadak nga love song English ngem nagmaya ngamin nga kang kantaan dato ay iso nga ulitin taman dato ay ngarod hindi makita niyo YouTube. Forever my darling, my love will be true, always and forever our love is true. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your commanding to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn.
My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Okay, once again na po katagitay kaya na kami nga makita mabuyat live po ikiin nyo lang iti YouTube katagita sa cellphone show dita kami po kahit i-text nyo ti Karro ba na yun kandas laki ni Moses Esquero nga bubuyat ta and the rest of the viewers. Medyo nakuripot at globe signal nakapso nga talaga ti internet and anak ko na natabalong katagit ito mga pangablaaw i-share ko muna to eh. Face. Oh my goodness. My goodness, we have here. Okay, please come in. That's Charmel. Ayan, nandito yung Apo Station. Kita bisita tayo from Porterville, California. So we would like to have Charmel, please come in. Of course, together with your mom. Apo, dito yun, nagdarati agong tanbalong. Tako na ako. Nakasaraktan. Nakasaraktan. Ayan. Ang pagtugawan da. Wakito na dyan. Sino pa mauna ma-interview? Ikaw o siya? You go first? May kanta. You sit here. Yes, ito yung balong. Okay, wait. Oh, she's happy. So where is your dad? She's getting the car parked. So, Parking. Bransa. okay. Parking. Bransa. Hindi ka mo, di na mata. Okay. Aduti technical difficulties na tayo. Isong medyo basit. Nagbibuyat na namin ano kami nga nag-reset. Iti kam gamit. Santo pa yung nag-brown out. Apo, kakaasi kami dito yung istasyon. Anyway, tayo na kon. Good afternoon. Kadagati so amin nga nagbibuya. And kadwa tayo iti may sa ubing apong Amerika na nga DJ, agnana DJ US. Where are you living? I live in Porterville, California. In Porterville. Okay, speak loud or Charmel? Porterville, California. And how will you describe your place? I describe it peaceful and happy. Peaceful and happy, of course. And how about the weather? How will you compare the weather here in the Philippines? Well, the weather is kind of a little bit hotter, but I say it's better than Porterville because it's cold there. Because it's Cold there. cold there. Okay, when you are inside the house, of course it's cold because it's air conditioned. Anyway, I heard that you swim yesterday. Yes, I did. And you ano tayo out di jayon nagsa doon. You make anana sige man ama. Yes. You get a pail of water, ano? Anyway, would you like to greet your friends? Yeah, I would like to greet my family in Isabella and all my cousins and Kayan and her brothers and sisters and my aunt and uncle Yes, and of course your dad. and my dad and mom. Yes, and he's coming upstairs a little later. And what grade are you in US? I go to Jim Maples Academy and I'm in 4th grade. 4th grade? So you are 10 years old. 10 years old. Oh my God, kita aman lang 10 years old naglang aging listen balong intagyan di Amerika.
And apo dito nga ibagaalain ka dito dumdum nga apo dito nga ubing Amerikana ket iti nakaskas daw ken kuha na maawatan na amin nga Ilocano. Ilocano mo sungbatan na kati English. Testingin tayo man tatatikin na lain na dati nga makaawat ti Ilocano. Anya iti si daan nga kaya mo dito'y Pilipinas. I like adobo, armang, and also I think fish. Fish. Okay, talaga nga maawatan na. And iti may sapi apo nga nakayayo keng kuha na ket mabalin na kumansyon iti Ilocano song, especially no kansyon ti FDD. Iso nga kindly sing a few lines of this song. Okay. I'm not sure how to sing it though. Okay, try to sing it. Go. Hindi panawin ni baby kin ni nanan. Sa bali na nakanda, nabi kapaya liksanin. Happy na and ugali, jakon maharasanan. Awanin ni Ilocana na motibi panawin. Wow! Kataaman laeng. Thank you so much, Armel. And what else? Ano pa titamagan dyan, Mark? And where are you going after Isabela? After I go, wait, what? I mean, after Isabela, where are you going for vacation? Are you going to Ilocos? I'm going to I think, yeah, Yeah. Ilocos. And what specific place in Ilocos? I think Candon. Candan, Ilocos. Yes, we have been there. And nagkanta tayo niya? Yeah. Where? I went concert Gayam. We did a show there in Candon, and it's a very nice place with lots of calamais and what else the Gajayan na po. Anyway, a few words to your mom. I would like to say I love her and that thank you for everything that you bought. Yeah. That's you, boy, because you always make pabili to your mom. And of course to your dad watching you outside. And this time, padasin tayo mga katungtungin ti mother na ni Kabsa Charity. Okay, thank you so much, Charmel. Yan, itatangarod ka aro bakit ang muwen tayo meti kasasaad iti may isang Filipinas sa US. Kaamuna tayo Ilocano dito yun. Hantang aghangag taringongo ta taon. Tugawon na ito, tugawon. Oh, yes. Well, Atayo ka. pinda sa atin ito gawin. Hello. Yes. Hello everyone. Yeah. Aglalo karagitay 4Decade Duo fans. May sa karagitay 4Decade Duo Avid fans. Good afternoon. Yeah. Finally, dagtuya ko na dream come true. Oh, yan. So, that's it. Dati apo ni Kabsa Charity Lianes. She's a nurse in US and apo, she works hard nga talaga. No, agpo-post iso na makikita 16 hours of duty. Ayan. I-explain mo ba ito apit 16 hours? Timay sa nga gapo no aping nga 16 hours is because I love my job. I love my job as a forensic staff on the state hospital. And aside from making money, Yeah. but bottom line is it's the money. Oh, yeah. Siyempre. I enjoy working about it. Nadyalaan. Talaga ba't nga, no kay kayat mo ti trabaho, talaga ba't nga again, enjoy ka. Hamo mo pupuutan ti atidog nga oras. Oh, Ket yes. kasano mo tatang nga maasikaso datay, anak mo di jay, if you are 16 hours on duty, ito no agawid ka, nakaturugan. Oh yes, time management lang no daddo ma. Nusumrekak ti alas 2 ti malam, awan pala tay anak ko, then sumangpetak to ti alas 7 ti bigat, nakapanaw to tay anak ko. So the only way nga kita kami is weekend, during weekend. Yes. Ket sinungor ti mga ewan kang kuha na kabayatan nga di ka pagubobraam. Ni mother ko, so kandagit ti may sapay gamin nga pagsyatan na kanyami, lalo na Filipino. Yes.
mas talaga nga magustuhan the first pick. Always Filipino is the first pick when it comes to overtime. Nagijay ti talaga nga kwada because some nationalities handa nga kaya tag of overtime. As soon as their time is up, they go. Whereas among Filipinos, we're always waiting for overtime. Oray nga tanong. Oray no kwan. But the regular working hours is 8 hours. 8 hours. Beyond that 8 hours, overtime. Double pay. Yes. Opo, dahil launay ko. Tiket ko sa... At ako mamagkastap to yan tayo. Ano nagubrakan ti labasan iti 8 oras kit double pay. Kat adamag kit di nga kaduan na talagang kurang iti data narigat na i-double pay na. Lalo kada kita private agencies. And sinungurti ka mo tatang kablaawan kapsat basit itagbubuy ayun 40 dalaang ta nagidip tatay. Oh, yeah. Umuna na kita na kay Kamangak dito Isabela. I would like to thank them all for accommodating us and for their very warm hospitality. Talagang nga imparamdam na kanya nga talagang I'm welcome to their family. Yes. And secondly, my relatives in Candon, Ilocos Sur. Yeah. I'll gonna meet you all there, guys. Umay kami to, kasamak na gito'y gagayom ko abay ko. When May danto pumasyar jayam me. sumaruno kami di jay kandon and sabi ko matagsasarak tayo da ading Ella ayan kadang mapay apong FDD niyan dita Ilocos. May dakang pasyar natin naggapwak nga lugar. Wan. Makita danto. Anyway, ado pa iti damagan ta. Oh, Anya ti karigatan nga parte iti biag di US nga napadasa mon. Karigatan nga parte is homesick. Oh. Because my husband is here in Isabela. So, radya ti may isang nga karigatan. Then, secondly is your time. You don't have really time for yourself. Talagang Radya ti ka, kwan na. when kadon nga makikita pa nga agububra di jay they do their make-ups and breakfast di jay luganan. Mga kajilugan nagdra-drive nga sumrek. Radya ganyan ti talaga. narigat. Hangkas na nga mabaling ka latag balog, sumbrek anytime nga kayat mo, ajay ka nga talaga. Ti katidtugan nga turog mi di jay. Mm-mm. Especially among us is 4 hours. 3 to 4 hours a day is our sleep time. Kasla kanjak mo laang, kastang mo laang. And so that's it. Thank you so much sa kabsat. Ada ba iti mabalin mo nga i-share kada kami nga hangko nadamag. And kasano ba dagiti kahit nati aga-abroad mayat nga nurses? Ay no kita kaya natin nurses gabrod nga nurses is may sa tabkarti patinakam. Tabkarti patinakam, homesick, pasensya, dadya laang. So what's the first thing aramidin dano kas padigan takayat da? Si anati agency nga mabalindang asset gan. Well, I have no idea kabsat na pana jagami nga as immigrant. Okay. Yeah, all of us went there as an immigrant, so I don't have any idea. But ti kung kunada idi kakwa through there's the internet ka no when hanja POEA, then they apply it there. Kasjay ka no kunada. Oh, so Ang that's kung it. naamo yan kasano. When no agbirog dati boyfriend ang Amerikano kas di ka di. Biro ka jay kuan jay nyara yan Facebook. Facebook. So tikadwan na nga ko ra jay Facebook. Ayan, and what is the highest salary of a nurse in the US? Apo, nagbayis. Pwede na kaya nga songbatan eh. It depends. Yeah. It depends na riga nga sungbatan na jay. Ngimiti ko na iti average na. Average? Yes. No beginner ka? Yung beginner. Nariga nga iwi ko. Isa o ta baka aduti ko ay adun to ti. Adang ngamin ima ito ko na it's around $50 per hour. Ay kada jay starting. Starting. Ti ka barbaro. Oh, umabot mo nga ito agasot. Ay hamutin na. Lagi jayin. No overtime. No overtime. Jamon. Di na kaya ibaga. Narigatan. And anyway, thank you for sharing. Ibasit nga padpada sa US. And ano mo, may balakat mo kini John Mark. Ni John Mark.
Tas lakayat ko manugangan nga ron. Apo na, gubing pa yung mga... Sa bagay, ado pa di kakabagyam, di ka di nga. Sige. Ito no, apanso na di kandon, ahang konto yaw awid din, ibatik di Ibati day. dayton. Dayto ibig ko tader dayto di samot kalamayan. Sige nga na, thank you so much sa Kabsat Charity. Oh, Ayan, thank you very much. Thank you very much. Yeah, yes. Bye. Ayan, kaya tagsagana kayo dito, Villa Carmen na po ta, bumisita kami dito, Well, of course, together Apo. with their group.